qualidade. Olá, Lauren Diak, malu karena yang sira hotu ihane bede timi iha, esperemos tu condição Diak, no contente dele mai fali a edição da Waluniang. Ihane iha tem estúdio presente vila fali teni a Johnny, amo João Soares, vigário paróquia Catedral Niang, presidente executivo Comissão Nacional Juventude. Dia que lá, né, padre? Dia, obrigado. Mai filha fali, badala rua. Mai filha fali. Hau na fati. Iteng rom hare malu na fati. Dia, horas ne, amo ne, ita tu partilha, ita tu conversa itu angko na ba preparação, ka celebração Semana Santa, ne bema semana idane ita tamo na ba Semana Santa idane. So, amo João ne, dalatang ba imi ne bema sidok subscribe, kita luha subscribe, klik dia butang na ba, ting like, share, no comment, atu bele motiva lutang ami, bele produce konten podcast ne bema dia lutang. Diak, amo, ita kuliah kona ba Semana Santa. Ini celebração Semana Santa ne paheba momento hat, ne bema itahu si Domingo Ramos si Domingo, quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado aleluia, no domingo ressurreição. Celebração ne celebração tuang, desde a igreja hari itahu celebra na idane. No tambah sai ita tem que celebrar Semana Santa. No se itares semana Páscoa, Semana Santa ho Natal, ne momento rua ne be diferente. So puncak iman ka top of faith, usi celebração rua ne iya ne be. Dia, primeiro ita cresce maroma também lá sur malu fali né. Nesan banhira tama ba celebra festa Páscoa né. Babainte bolo de trio do Pascal. Okay. Trio do Pascal né, tedehan Semana Santa. Ou tedehan Páscoa. Páscoa né, dia levant cedo dan passagem. Então, a igreja ini tradição nebe capaz de teves. Ketek molok tama ba Semana Santa né, makreda fo espaço. Basrani hototu, serani de idak, atu preparanya. Então, a igreja oferece domingo hat. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, toia domingo solok ninian, domingo letar, e depois domingo ikus pele contamos ba tuirolos, laosa na quinto domingo da quaresma, maibe. Ita conta de kata tuirolos ni domingo de ikus atama ba domingo ressurreição, né? Bolo kata primeiro domingo da Páscoa. Tuirolos né, quaresma né, iha domingo hate. Mas be tambah leitura o evangelho sira senafatin bolo atenção serana serba preparação. Então domingo digo domingo lima né, bolo mos domingo da quaresma. Saída maka ita hal domingo lima ni lara né, mak prepara ita serani sira ninia fuan. Ita ni liga ba pecado tambah pecado ne anesan maneira e maninian nebe hakotu ita ni relação hunai maroma tambah ne maka tambah hakotu ita ni relação ne mak ita tama ba celebra Páscoa ne para ita bel hadiah fila fale jambatan ne hode hatutan fila fale ita ninya relação hunai maroma ne ita tama ba hode hare mistero bot ita. Bem, se ia Natal kan emas barakliu ema fokus di Santa Claus, nebe mai lo presente. Ema la fokus no ba Jesus ni Morris. No biasanya Natal ema celebra mais luxo ka, lebih mewah ketimbang Páscoa. Páscoa ne karik tambah ita sida compreende kliang sida katene kliang karik tambah ita fokus ya mistério da mate ne. Ita la ba Morris yes. Ok, e a quinta-feira santa amo John. Ia naba ia passagem be evangelho niang ne se haktuir kona ba Jesus hang hamutu ko ni ia escola sira. Hang hamutu kidane sinal saida. Ia quinta-feira santa ne tahare acontecimento ne beita bela dehan sangat menyentuh sekali.
Na itare nemroma que obra né, nemroma que projeto de salvação né memang liho sini ne prosesso ida nebe menghantar ni ita tu compreende kalian konawa projeto salvação nemroma que bau mandari toma. Iha quinta-feira santa né Jesus halo hodi hari Eucaristia. Jesus hari Eucaristia ida né Jesus hatu do hela símbolo visível. Ketek símbolo nebe tabel hare hoitene mata. No buat tidak nebe Jesus halo ne akara convida para ita la harere nebe tabel mos integra. Buat nebe Jesus halo ne ita. But símbolo kasang konkreta nebe Jesus halo ia saya Pascal ne. Makanya hanesan mestre ida. Fase fale ni escolante ser minha ain. Ne contrário. Tambah babain lógica mundo ni lógica humana né. Nebe né. Atan sira mas tem que servir ba ida be nain bot né. Ou iha ita ni kantor sira. Udah karyawan tetap karyawan. Ou tem que halo buat rumah para tu elevatan ita ni chefe que dizia que nini dignidade. Mas Jesus halo contrário. Jesus mestre ida tem que tu pelo menos minimal for de bebês escolante ser remomos ya. Nemos sudah luar biasa. Sampai fase escolante ser ni aine mak nega betul sekarang tahu mak semua undian. Nah, label halo ida ne. Label fase yang haula soi. Então Jesus datang mania. Haula fase yang ain, ou label tama haunia escolante, ou label tama haunia grupo. Tambah dia takut kehilangan pendekatan dengan Jesus. Si mamus dan lalu esensi ni entah lagi ke fase hanya indit mas. Fase mas hanya oin lima not. Jesus sempre resposta no capaz de yang mana hari sana. Ne tambah Jesus sekarang hanoring betida. Kata niamai ne para niamai tu servir. Nyakar kanur yang sekolah antisira para hatene servi tuna tu servi ta aine babai tanya aine tem que lá sama foer ida ne mas Jesus toca ne anzam baite babai ne bulak mas kalau Jesus sampai ne bela halo ida ne ini hat ne hanur yang sekolah antisira hanur ita ida kata mati debe ukung ne tem que halo serviço ida ne bela barang ne mela espera. Mas o halo betin halo dome no extraordinário halo dan no hanori ema tu hetan posisão Roma ka hetan sayu kun at servi. Simbolo datang karek simbolo domine. Domin. Tama dala bara but domine tabel halo hansan itema bye ne how ha domi how sosa ai moro how fobo. Por exemplo, ita sedag to he momento ida be mede ita la conhece ita ba fo hari sini how fo ida be. Nah, ini jarang. Mas qualidade ida nem mas Jesus susu. Ida nem mas Jesus susu. Jesus bebeng tekan tadi hafo mi mandamento fo. Ini se hadomi mas hadomi malu ane sang hawa domi. Luar biasa. Ila, amo tono qualidade ida nem. Tenta ela me sedau kira. Kasan bok itu nituan mai be sedau. Oke. Amo ohing dihang iha hang kalang hamutuk ne Jesus hari Eucaristia. Iha Eucaristia ne Jesus dihang até to agora padre seria consagração, né? Consagração hostia sempre dihang simu baho ni ising. Tambah sa ising. Tambah sa laos clamar. Tambah sa Jesus dan simu ni ising. Sedangkan ising ne fraco, ising ne frágil. Por enquanto clamar ne forte, rohan like. Mas tambah sa Jesus fo ising ne be fraco. Baita. Yeah. Primeiro ita compreende quando isim fraco, lógica, compreensão, emaninian. Compreensão, isim emaninian é fraco. E Jesus, bahira colher quando vai isim, colher quando vai clamar. Colher quando vai clamar e colher quando vai isim. Agora, ita também ita humanamente ita isim é fraco. Ita simos Jesus ni isim ida nebe, Jesus ni isim é completamente, lá sana ita emanian nebe fraco e ita ni vida tom. Jesus hanesa nema ni fraco também haloan saita ema nebe fraco hode assume boto toto ne
ni hanesa ni isi ni da hanesa ema itania nema fraco. Mas hanesa maroma tamba Jesus ni natureza rua. Natureza divina, natureza humana. Mas ni Jesus ni natureza da humana né, la hanesa natureza humana itania. Nia ni isi ne forte na fate. Ni clamar ne ena fate. Tamba kono kulia kono ba Jesus ni isi la kete ko se Jesus ni clamar. Kulia kono ba Jesus ni clamar la kete ko se isi tamba Jesus ni natureza rua ne ida de. Agora se kulia kono ba ita ema los do ni kata kita ema ni ising ne fraco. Ising ne fraco bahira kulia kono ba ising fraco ne kulia kono ba self desire. Itanya isin ini akan isin ini gosto sira. Beda labara kita la hot ita cenderung atau hatan ba necessidade isinian hodi la valoriza ita ni clamar. Da maneira Jesus den ema sema kan hani isin no hemo ni ran ni se moris banafate. Ne kata Jesus la fo isin de fraco nesse ni tema nian. Na benia fo ni isin ne be completamente bele fortifica ita ni isi lolong eman ini. Oh, karek mo sang Jesus sekarang katudu baita kata ising ne simbolo fraco ita eman nian. Ebe iha itania fraqueza irene maknai hatudu ninia força ninia gloria. Iden. Então Jesus dia ya, I love you unconditionally ya. Aku mencintai kamu sampai batas final. Yeah. Dan batas finalnya secara manusiawi mate. Yeah. Mate. Se mate então ita tama na ba momento sexta-feira santa. Ne molok mate ne Jesus se terus lem. Kanek moras todang hit cruz ema baku ema trata ema tafui kabeng ema trai. Ne ite ema ni halok ne be halo ba Jesus. No Jesus simu ni simu holarang ni simu hodomin. Situação de semana santa ne liga o tempo em lorong ne ita tu compreende saída o Quando a Semana Santa está na fase hari, por exemplo, a quinta-feira santa da hari Eucaristia, né? E o diálogo entre Jesus e a escola antiga. Jesus anesan ni hati ni tiona, no niamos la que tahu buat ni lara, ni cara partilha na escola antiga. E ini partilha ida ne, fo hatene, fo hanoi ni bolu atenção, e khusus escola antiga hari kona ba, seri masih acontece. Também ni kuli nila heroes dia nan sa dia maybe ni dia de imi serene ida se foha ba mate antes sekolah sira tu preocupa se ita kan babai nan sa ita kara ka tu halo ba self defense ne bal ko kita hau kar Simão Pedro sa den la hau bele mate ho ita pois sira começa husu ba malo João ne no nok de apostoli dan nebe no nok no Judas mak husui kus Jesus den kita hau kare Jesus den anessa não terra mas esse aí tem makar den oh tentimo se justa oh hau baku mat kere agora no escola ser selo como sanu den senia magan sene ami oh tenia Jesus den husik betirak ne lao Sa Jesus é la fácil não la fácil e ema nebe trai nia ne lao se me ida be hansa ema husi dog vai te bela comprende las kala saya masih nebe nunca conhece ka. Ou la Hasan tidak mencicipi be kebaikan. Oi do haten hela tambah di tosan ne. Tambah di tosan mane tinggi ba kong kalikon. No nia ba hatet ba ema selo ema be ema atrat kar imi hare. Dene be orsi da haure ne lima ne. Maknia do. Jesus karakas. Ebe anoi iha idane ita mo sa labara kita precisa hanoi se Jesus hatete maita kata imi serane ida se saran hau ba mati te precisa mo husu bita anrase husu ba Jesus kita hau kare kusita ni lefuan ser da labara sa sang croat suri croat ba maselo ita nia defamação ita memojokan e maselo betirak nene sumbangan kontribuição Nehane sa ita kong kalikon ho ay maatira nebe at iluri Jesus ba mate. Então, anesan sarani, anesan foi insai, ita hira Binjes, Ricardo, qualquer. Pele huso kita haumus contribui. Tamba ita Simona batismo ne kata lorne ita participa hele quinta-feira santa.
han hamutu ko Jesus. Kapan-kapan saja ida ne bele musuh meita. Jessica kita oka se Jesus dihan imihira kene ida se sarang hau bamate ke. Bin Jesus bele husu dan Jesus kita hau kare. O monjimi mas bele husu dan Jesus kita hau kare. Emo tu bele husu. Na ne reflexão capaz. Agora, Jesus mate. Jesus marau mate. Sim. Se Jesus mate, tu irlos, ela precisa mate. E depois de quinta-feira santa, ne bana Galilea, ne hitang sai na balale. Isso ni hili mate. Então mate ne insucesso vida. Apakah kematian itu sebuah kegagalan? Pois se tu irbut ne behawati ne, tempo judeu ne, cruz ne kan, laos ba superhero. Cruz ne laos ba herói, cruz ne ba maat sira. Ne behetang castigo. Cruz ne castigo ba maat sira, lambang untuk orang yang hina ya. Tambah sat, tinggi cruz. Será que cruz ne so yang ne sinal insucesso vida. Tambah sat tinggi cruz, misalnya Jesus lehitang sai balale. Iya, compreensão seita sernya. Kau bayar kalau kena bahasa seitas ne kata kalau kena bahasa doutrina hirak ne be contrário ao doutrina uma credania. Agora cruz ne los ne ya judeu sernya tempo lukli molog Jesus ne. Sina cruz ne sina lida ne be kata ema ne cruz ne san castigo. Mas be Iya Jesus ni a obediência ba plano salvação ne brau mak nem ba mandar itu atau halo transformação. Transformação total, transformação radical. Eu no muda conceito husi buat tidak nebe tambah buat tidak artne relativo. Buat dia kenemus relativo. Kata kenela permanen. Nia dia kene momento balo bele sai la dia. Ni artne masih momento balo bele sai dia. Agora depende da circunstância, ne bele for possibilidade ba ini transformação. Então Cristo mai mundo ne transforma. Cruz ne bele sai sinal malição. Cristo mai transforma, cruz ne sai sinal salvação. Agora nia mate hanesan emane ne plano aman maroma knian ne be tamanema ki creda ita reza halo amba ema tan mos baita em hedinia ba cruz so ema la hedi ema la hedi Jesus puramente tambani nia sala nia em si la sala babi nia identifica nia ane da maroma kon hanesan ema kata kita ita mak tolok dor ita mak naok ten ita mak halo violação em família ita mak oho malu ebeta hanesan ni hakara katu idane ni makasumi hotu tambane ni tama simo ni qualidade ema ita ni hanesan ita ni natureza ne ni bato mate atu dehan katak ita ema ne tama terus tama sofrimento sirane dalam ikusli kau ita lagu entone ita mate Mabe maromang kira ni hatu dihela baita kata mate ne laos ultima via laos dalang ikus mai tema tamba mate ni hini parte ida iha maromang kini futeroin mate ne hanesan muris fong ida tamba Jesus simu buat tu ne ni la pare mate ne mas depois ni muris yes fale atu dehan ema bele mate bele halo sala bato henebe maroma kira ne beite fier los maroma kematenia maroma kira ne beite fier los maroma kira ne be malisang gosta fo malisa la maroma kira ita fier ne maroma kira ne be morisies maroma kira ne be lori moris maroma kira ne be hatudu dalan ba moris ntamne mak just dia how mak dalan dia los na moris atu bato amane tingki lihu si how ni significa saida lihu si ni kata lihu si exemplo tun ba halo si mutero saya mata fica bem na so em bingestiane ema hati tem atnia ema apa maltrata hati tenia e depois nia elio hanesan em bingestian tambasan ele hitama laleha lalika to heneba ihe de tentação e debe se bele kar halo fatok nak pilak bapang terus ne bele halona na gampang ela ba Jesus ni bud babayan
Dali ka tomate, ne estação ser ne liu, mas é primeiro que se ne belhalo ida ne. Natureza humana. Mas bem ni cara senye de maroma ko ne belhalo tene ne. Ita satan. So que ita dalam barak ne ita dem fiere Jesus não sai centro. Mas dalam barak ita halo tene nan san liu feliz Jesus. Halo tene se por bahir ia momento de diabo coco Jesus den. So bele karek soyan tumba ne kalita haloan lo se semo tumba ne. Se maroma ko ang kare ko halo be fato ko nakfila ko bapang ne han se tema tempo hin lorong kare kare hira. Nito ko mis halo ne den sai hat lima. Jesus lá sih itu bukan Ini tambah ita lah tahu itu yang sang instrumento de maroma usa paling. Ita tahu itu yang masa centro paling. Se centro fale. Ne bita tirlo Jesus ne sai exemplo ida ne sangat spesial ya. Spektakuler loh kita. Ya. So ita serani ini sebenarnya orgulho loh. Ita iya Jesus ida extraordinary loh. Sani sama ngamu dia cruz ida nebe tempo loh saya hanya sang sinal malisan, sinal castigo. Mas depois de Jesus nya mate, ni halo cruz nya saya hanya sang sinal salvação. Ida. Depois amo, how curioso itu ang. E a história né, depois de Jesus mate, ni escola ser lá com. Yeah. Ser lá com tu né, ser lá kuat, ser lá forte. Yeah. So Jesus morre, tem ser ali bermalu vale. Nem itu, aku bisa explicar toh, maksudnya apa? Nih quer dizer, atau tuir Kristo né, opção ida, ema ida nyo pilihan, ema ida nyo opção, ou nih chamada ida. Okay. Tahare memang. Desculpa, mo, saya tahu si parte ema nih yang, ay, hanya mestre mate né, hamos bana kah? Sila semat salva tanghaw. Si. Hanya mestre na tema oh, sa tanghaw. Lah. Hanoi ini Dalam rumah itu kualidades ida nih am. Iya pensamento humano, tanya imaginação humana, velorita batendo. Agora, escolante será tal, escolante será né, da labar kita colher ita haket que escolante será hoita. Mas quando ita hanoi di dia kata kita nebe simona batismo, será ne representa ita. Da labar, por exemplo, ita hoita det. Quando colega, família, vizinho, bahira dia kita precisa malo. Quando mono basusar da labara kita nem sequer atu hatene. Padahal quando susah rumah, quando batruma itu sempre, quando dia kela ita hamutu conversa tulung malo. Mas quando família rumah kiha problema, ita justru ita membesar-besarkan emane na situação. Ita hanesan elimina emane. Tahu ko eliminação é batrone bel hanesan. Ita tahu tambah ita oke. Apostol sira mos tahu ne kita halo be tambah sira hatene legale. Kamu sekarang moris ke be karga. Agora sira mos anu hele kata Jesus ne kan kuat. Yeah. Be agora ita idane. How se parte how na reflexão pessoal ata how hatene legata sira hatene legata Jesus ne pasti maromo con loro ne se mori ita tiro pas ita mate. Então se ita cara goza ne moris ni tamos tem que cuidar do an. Itamos la bele mate big tambah ita se goza ressurreição ka moris nebe ni pernah hatete ona mas que ser la confessa vai bet tambah sai kusme ser tem que bahu tu fale a ser bahu tene ser la hatete sai mas lógica hatu tu kata batni hasira ser hanuin ka hanesa nemania ser bertauk ba bele mat me kusme ser bahu tu fale Jesus Jesus foi confiança basera então atu den kata ita hanesan emane ita tahu fiar ya maroma quando ita mas adomita ni moris mos. Tela bele situação a rumah tomai ita em vez de hareri dia kita mas atama ane situação ida neba ita lah hatene tan ni resultado insa tabatan ikut mit sai vítima. Mas ita hatene kata situação ida ni estraga no house hakara goza ni moris te precisa ketakan você anu eno hakara kira kami dalam bara glorita munu ba pecado. Tanta ita precisa hadomi tenian hadomi maroma kata ikus mai itong sebele gozi teninya moris ne Tambah sira hatene kata ka hawa tutang de reflexão yang amun yang kono babe escolante sira nebe alai lakon hutu ni tambah sira hatene no se sira la hatene mo Jesus ne emai do hadomi naing perdua naing even ita halai dok nia rasik masih babuka ita di luar falita mai ya ita ne dun me Jesus tamane mak tahare escolante sira ne biar nega dalam rumah anesan
exemplo, ia forro tabor e neto entrega ande bem dia imi hader né halo neti coração rum. Toba. 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 Mai fala Jesus hader sira toba ela. Jesus sekulha mamar. Imi lah hader halo neti coração rum ho. Se Jesus nem timor não sabe. Jesus Jesus é Timor, Jesus, por exemplo, se lá os padres cá, se lá os padres que me vai banda, ba hero se bakutan ser na beltir hamai. E me tem que filha vai menino. Hamai hakuli milarona, Jesus hado miskulantes. Halo sala bato henebe. Jesus até nem kata susari nebe niat tu simu bane, ni los bat bye. Tambane ma kon evangelho sira. Pedro dia na bane be haba. Habis Jesus hati na kata imi bele ba mas agora lá assim ne tempo ne husik bahau. Jesus hati ni situação ba oe ne kroat na toda ni hadom na fati ni sekolah antes serta mesira ne lah ni sangonia ni na fati cria condição ida at ser level lá com letra ni vida. O que mais be extraordinário ida tang pun saya cruz nya bele perdua. Ema nebe ni husuni amang atau perdua ema basa sira latine saya maksia. Saya ada maksud. Idane sangat be itu latin. Idane Judas ida be. So que me kidane ita konsekuensi makon ita sai traidor. Tamane ma que evangelho horseguinha valo reflexão e a remissio, odian pecador sim, mas traidor não. Tabele sai traidor. E tem masalah nain los dun, mas sai traidor, trai Jesus, trai tene maluk tira. Ni kuliah kon Jesus ni sebut mamuk botit. Ni kuliah kon ba buat mamuk botit. Tapi dalam rumah jovem sirabalo sempre fahe kon ba oh how ni jovem maluk ida ni dalam bara kalau how ni fuang kane. How de ham basir how foi exemplo ida how de ham quando botir ni quando toma aquela me bele usa mas quando ni raun ni isso serve para hakana que me sei lo kata se emaruma iha problema maknia hanu inde colhe con va problema halo problema te tem que compreendemos no kode acompanha reza bania tamania mos e hela problema ni lara aí ni continua halo itene so ia mistério Pascal mistério da nene ita continua reflete e tene mor estômago continua prática também tudo qualidade da nesang ok ita lebih sai los nesang Jesus mas pelo menos ita bele imita nini halop ser nene ne lah oning lah limitação belajar terus também tem que bergulat hoy taninya ego rasik tambah Jesus hanorim berarti debe nesan tambah haraikan la fase seme ki debe fogo how dia kalau tem que haraikan ba aku ak fel labar foer bo tidak mungkin how dan sana tapi Jesus sampai halo berarti ne baita ne nesan how nesan ilu lagi dalam how kuliah how halo refleksam berarti na how consciente hela kata lebar kalau bel halo tambah how sena konu hela ho berarti ego how ni arrogancia nebe how bukan afatin loro na how reza ba Jesus satu Jesus tulu how nesan ilu lagi da unsa how bele minimal how bele tahu ya pratika ita valores sirak na beit hatudo na sama Roma ko na haraikan sei susar maya dia kamu itu semana santa ida no inta kuliah ita toca una kona sexta-feira santa ne que Jesus mate se ita la compreende de dia então ita fokus ba cruz ne ita fokus ba Jesus ne be mate be tirlo nos lite ida ne se ia ressurreição ne ma kita ne Jesus ne sucesso sim so em ita la vira fokus ba cruz ne saya ne sang insucesso ida me be cruz ne saya ne sang salvação ida ne be lorita ba Liliu e Cristo na ressurreição. Na molok toba ressurreição ita tama ya tempo ida sábado, aleluia. Sábado, aleluia, sim. Na ia vigília pascal. Ina bat ita seluri lilin, ita seluri be. Kuliah kona ba sentido vigília pascal e sentido saída. Banheira. Desculpa, mano, graças saída. Ita sesim. Banheira kuliah kona ba vigília né, mas isso ele é vigilância. Mas vigilância né kata matan muris niyo na mane behalo vigilante né mahalo la vigilia kata kania na fating mantém ela ninia disposição pode
hakarak hare, hakarak corona, no hakarak katasimu de halo buat rumah. Ne precisa tomar de atenção ida nebe ativa. Agora, bahira kolha kona ba visilia iha sábado ni telori símbolo lubu kida. Be lilin. Bene sinal purificação. Bene haloita hanoi filho falita nia batismo. No bene haloita hanoi filho falimos ba Jesus nia batismo em Mota Jordão. Kata Jesus nia batismo em Mota Jordão. Bahira João Batista tau pe baninia ulu. Espírito Santo mosu mahiridia idenema ke oane idenema hawane behado miliu imirona nia ba. No itamos anessa bahira padre bahira seki kuan weita simu batismo. Hoita nini afiar itamos rona lian behane sana semaroma. Idene hauni uan doben. Kata ita besimu batismo seki kuan ne maroma ke ni uan doben ona. Então maroma ke imirona nia ba. Ne kata convida ita atu itamos belahklaken basana maroma hakarak. Na ita tu halau nur maroma kuan. Agora kona ba liling. Liline sinal Roma ne na Roma ya sábado kala ne la itahahu na kukun la lori la loke eletricidade ite hel na kukun lar me kon loke tau ka sunu liling ne e medida kon ne liling atu dia iha na kukun lara ne e medida precisa sai hanesan liling atu fona Roma. Kata que o mundo não vem na cono o pecado. E o mundo não vem na cono violência. E o mundo não vem na cono rancor, ódio, vingança, malo. Ita ide kan sarane tem que cumprir taninya obrigação sarane musuh bane sen lili ita também é memória se problema larane ita labat hale meseluk saitan problema kata glor tanah kukumbema. Ita sai sen lili unida nebe ita belelore. Também sama que a quinta-feira santa, sexta, depois sábado não tem que, né? Sábado kala aleluia. Okay. Agora, Cristo ne be nia mati sexta iha cruz, paisão né? Nia morisias ne iha resurreição ne sana na lili nite para tu lenona ita. Tamba ita ne terus hotu na kukunia ne be ni halo ne tamai paisão ne. Nia mananti ona mate. Na hora sini musuh mai Sírio Pascal nebe ne luli kalau prosesão dan ne Cristo Roma nabila serani serhanano mane qua intere então Cristo idane itamos hanesans hasuru problema desafios tamene kukun larane telebel hanen katak problema serne sayo na determinação betene vida. Problema ne sempre hadalan. Tama bahiri tanen katak problema ne sayo na ita label hanen katak problema determina tene vida, mas problema hola parte tene vida. Ni label determina tene vida. Tamba solução se ia ita reba Cristo. Ni liu se teru se mas ikusmai ni se mori se antau. Ni mori se ne Cristo ne maglilimbot. Ne be ni lakam baleno no mundo ne sayo se ne kukum salania baona na Roma. Ne ma kita celebra ya. Hode lori liling ne Cristo magsain dar Roma ni dan be leno ite na kukun salam. Então é sábado, aleluia né, graça né be kita simu se vigília pascal né na Roma. Na Roma, Moris. E depois ita vamos estamos renova itania batismo. Ita halo renovação laos renovação bare tia liefuan. Be ita integra. Ita den hau fiar. Hakribi Satanas how hakribi. Lifo hirak ni telebel hansan Ikut-ikutan gitu. Qualia sided maybe dalabara que tenemos por exemplo tamba det grupo ita husik na maroma. Tamba osan tamba posição ita nem sequer tamba ita simu batismo na kata kita ihona direito na obrigação at sai maroma kaniuan ho de halo ita neknari uma kreda maybe dalabara kita pronuncia lifo hirak ne Anasan asal bunyi deh. Abita dalam bara kata tahu perhatikan susah lah lima. Pronto a Johnny. Domingo ressurreição.
Né, oneng tempo da seia episode kerek episode paling bahagia. Yeah. Ia Semana Santa. Tambah Cristo Morrison, Morris Vila Fale. Morris ia sirene original saída. Maita, Lili Salanain. Primeiro, Mauricia será tu cultiva, intensifica, a bot li tani tini fierba marau. Irane primeiro de tudo. Segundo, iha evangelho ser domingo ressurreição né, aquela que não insa Jesus o vazio do túmulo, katak rahte nebe mamuk. Nebe te se rona dalam rumah sekolah sera bahare rahte mamuk sera duma sera diang katak emanau ti tenia mestre bla bla bla. Nebe depois kita assiste domingo ressurreição anesan escolante sera bahare rahte mamuk sera fila sera bakulia sera contente balu lá mungkin lek kuliah que tal manau kare. Aí bem, depois, graças a Deus, hira que nebe baulu kare rata ne feta sir. Aí depois quando ba hatete mana seramos ba no Pedro ou João ba. Betida nebe João hatu de momento nebe makane. Ni hatene kata Pedro ne makulu apostolo sirani ni halai uluk. Mas nela tamuluk barata. Pedro uluk. Ni hatene kata Pedro ne ninya chefe. Então tem que respeitar. Tem que hatene an. Biar nian saba me beni hanu chefe, tem que agora outro tema será mais será vai yang kata que Jesus morre sana. Ada sentido meita sair kata sana. Ita mas precisa haklaken ba Cristo, haklaken ba mundo kata Cristo morre sana. Dalam bara kita sente ela Cristo morre sana mas ita sai mate ela. Kata sana. Problema sira mas kita continua halo na fati. Cristo morre caso te bototo, bebe odi malu na fati. Larang moras malu na fati. Larang moras se maseluk na progresso na fati. Anesan nebit celebra be resurreição né? Seita lá mudança. Aí estamos bele, desculpa que o telefone é casar, mas seita lá mudança ba vida ita traidor. Também ita kuliah ela, ita rona ela, husinia ita kuliah ela, ia kutuk na san. Judas, por exemplo. Nia tena kata nia mak saya bafan. Mas nia masih coragem husu dan kita tahu kare. Nia dunia ela. Dalam bara kita halo ita nian, ita celebra ressurreição, ita kuliah capaz. Serani sira dia, okay, domingo ressurreição, Cristo morre sona, aleluia. Cristo rei da glória. Ita mamuk ela. Ita mamuk na fatin ela. Yes. Então, lá é sentido batida. Agora, se ita taklak ni Cristo da ressuscitado, né? Hawatais Cristo da ressuscitado ni haunen mindset. Reset fila fala ita ni hanuin sira. Ita ni ego sira. Ita dalam rumah kita ita tinambarak ni larang ita labau makreda. Tinambarak ni larang família sira hare malu matan lamos. Tinambarak ni larang oan sira la fooin ba malu. La diak malu ina naman. Jovens ida ho jovens heluk hare malu matan lamos. La serve ba buat ini te celebra domingo ressurreição. Neba nang kata ressurreição ne halo ita muri susi buat halo ita isin todam ba down hela problemas. Então, hanesang dadang exortação jovem yang Santo Padre ni exortação Santo Padre ni yang ba jovem sira ni ba agora dadang famoso hela ia tenele Cristo vive. Kristus vive. Kata Cristo morris no nia cara kita morris. Ita morris hanisanya. Pronto, Johnny, honeng conversa ida diak no kleang los. Ita espera se conversa nene. Saya nessa referência ida atu jovem ser maluco ser roto lili jovem sira bele tama ya Semana Santa ida ne ia preparação fuang clamar e sim hanoing de nebe mak saudável de nebe diak. Então ikus leo molo kita taka a Johnny a mensagem rumah mensagem Semana Santa ni ba jovem sira basrani sira al favor. Diak ba colega jovem ser roto, feta no mane, aproveita dia Semana Santa e dane,
Aprende lição boa, né? Veja Jesus que é quinta-feira santa. Virtude haraikan, né? Sai nessa identidade, nessa jovem. Identidade de neta bele concretiza e retania servir nessa Jesus. Basema kita servir bem muito, mas liliu hirak na be fraco. Mukit hirak na be la sintiansan tidak berdaya. Tabatu foti fila falecera. La belle hal contrário, buka sensasi hode prejudica sensasi luk ni Morris. E segundo lorong itaninya terus sira ka itania problema sira ni la belle considera nesan malisang ne cruz. E depois cruz ni sentido lolos ne makira be o hanuin dia hakarak dia halo dia simurisku sira dalam rumah mehewa itania presença buat dia kena beta ita iha kolia kona ba maromak kolia kona ba buat lo se mehewa ita la beletak tambah Jesus ni mate tambah ita ni se ita tui Cristo se tamanema que Cristo vive amo papa ni demba jovem sira omak maromak ni ohin kata ko kolia maromak ba maselo que agora latine men hiket nung di sini dan sekarang né jovem banhiro halo dia asoro desafios que asoro problemas sira abel lá com esperança no tambah sa o precisa sair lili nida lakan fatin nessa nia sábado aleluia na beto carta lili promete banai roma kat sai jovem de dia jovem ida nebe sai apóstolo ba jovem selo no nem domingo ita belono larang kemana tu bahalo evangelho anuncia kata Cristo morisona. Edoni ia Cristo vivit mas dehan Cristo moris nani hakara katu omos moris anesania ihitani lefu anitin halok sira atu do Cristo dane bay masel. Boa Páscoa bay mihot. Thank you Johnny. By the way, how luat ya ikus liu ya Johnny. Yeah. Be emang amang Judas nih depois nia ending anu sa. Ida ni ending ni makida ni hanoi ikus mai. Ni ba kontrato hai mana ni la kuliah claro ida. Ni de hande ida ba hakare mana ni hanoi kata serakara ba hanesanya siksa det ka. Ikus mai lori ba mate. Agora ni hakara kata bahasoro fale be ema judeu serne para kuliah kata la bele haulo sakara kay matim halo mate bele hate entregarit be mi halo ida ni bele hirus ni bele bakuni la bele halo tomate ni hola film ni osamba. Mas katak ni arrependimento. Ema judeu sira den la te itene contrato ne agora hami makana hal saida sai ni arrepende dalam saida ora dalam badak liu bawah batarante batara então iremos dalam bara kita anesan nebe buat rumah dia dalam rumah tambah kita ini necessidade ita rola decisão rumah ita rola dalam ikus makbarak makiran Jesus ne bele perdoa hela nia so que nia ni hanuin kata ni hanuin kata ni salos tambah halo traisang ba mestre Jesus sebenarnya perdoa hela nia mas dalam beni rola ne maladiak ne batara. So finalidade husi arrependimento ne la o satu anca o monu fali ba pecado selo finalidade husi arrependimento ne fila fali pa ne maroma tama ne maroma ke inhela hadumi hela perdoa hela tama maroma kelas maroma que deve audido essa raitu ne sempre perdoa. Wow, keren. So thank you Johnny, conversa dia close. Datang thank you. Mainnya depois espera podcast mai ho fali colega Jose lo ke. La pelo haul. Tambah haus aja nih bebek kau grogi nih ada pesan saya. Hau masan sare tu kuliah mana hau sebenarnya lah betul matu kuliah sih masan. Okay. By the way, thank you. Pak colega sira hutune be nonton na kare espera ida ne saya ne sang so hodiang saya sang referência espiritual ida baik ta hotu atau prepare tene semana santa ida ne hodiak. Ikus liu hawato agradece bai mi hutune be mak nonton ona kita luha subscribe, like, share, and comment YouTube channel di Comissão Nacional de Juventude Católica Timor-Leste. Nia acompanha na fating Fuensai Católica Podcast. Cada semana a se upload vídeo sira. So ikus liu desejo Semana Santa dia, Páscoa dia que bem hotu. Kita luha fila ba uma, fila fali ba nem Roma, tambah ni hena la imi, ni hadum hela imi.
Oke, bye-bye. Viva, viva Jesus, Hosana Mestre, Hosana Dalam, Hosana Galas, Hosana Mori. Conversa qualidade.